Haka jing rakhe ya ka jing dabah nyup san snem jonggari bad haka jing pli pajba ya ka Azadi Amrit Mahotsav kabalong ka jing rakhe ka banne hadu nyup san tayo kabalong kumbala patha daw menteri rambadu jonggari India u Narendra Modi ban penlong ru ya ki program bapher hapok gari baro gawai na ka banta ka jing khu jing suba jonggari baro gawai Menta kesngi nakaliang jong kaswat Bharat Mission Ribhoi District kalapli pajba ya ka Azadi Amrit Mahotsav Ribhoi kabala penlong ha kasenong umkhti da ka jingi simbenta jong ka kenhun dorbar umkhti pelun ki village organization ki self help group bat ki kenhun bapher ki lasakhi ha ka jingwan poiru jong ikong RM Kurba ibadai Deputy Commissioner ka Ribhoi District Daka jingi don langru jong uba si warjeri ubadeu Block Development Officer ka Bhoi Rembong CNRD Block uba si Najiar ubadeu Executive Engineer ka PHE Umsning Division uba di Jerwa ubadeu Chairman ka Kenhun Dorbar Umkhti Pelun uba Agar Lansun ubadeu Block Coordinator SBM Gramin Umsning Block Ikong Alvrin Syangpliang ibadeu District Coordinator uba Obi Rani ubadeu Assistant District Coordinator bat kiwai Lasdang ya kene ke program daka jing pen khoj ya ki lenti senong jong senong umkhti daka jing simbenta jong ki officer bapher jong ke district This is just something to limit the data. We need to the content. This is can you self contribution lagi? Question. Apa ni di community? Ini self contribution. Senang tilak macam apa tu dulu? Ban fisik lah ni. Fisik dia kat bapa ikan mah bidon kam. Tinggal ada kan ikan. Nomor dua, hamtah sistem gua sistem belum easy lah menilai kan ikan jadi. Ini palak dan senari kelipat belum. Dah ka jing jasa berem. Dia kan use the jing jasa berem and buntu sukti bam dan kaman bat direct dekat ketiru. Dai. Ibu ayu tu. Hangi mau ya. Begini ki mau di balong kejit. Begini ki mau. Hajing syang ini mencap lang berjengah. It's a dengar ke sini ya lumlahan ni. Ban ya launch kan ni ke program ban buram ya katakan yo kusan sana. Ka gani ke program ki khat ek swachhta seva te ya kan ni hi ke program ni launch minta kasni ba na kermen ba ngin yo ek jing mentor kembala ya keren men laduk mene ba na kaliang kan ka program ko swachhta mut ke jing kho jing suba bila asang thu hi ngin long ki nuksa nam ta ki wei pat halor ke jing kho jing suba jong ni ka shnong cheki wei pat ki nong shong shnong sejan bat sejengai kenang ba ngin yo kata mo ke penek ya kan ni kemariang bat ngin penduna ke pollution away bat kembangila yo iru ya gitu ki steps bala shim da kan ke snong ai ku boleh ke snong ke bala shim kya ya kan ni ke program bat bangila la ban ya dan lang ni ban ya commemorate bat ban ya at the same time launch ya kan ni ke program ha kan ni ke snong kani program ko bala katai kini gamba kani ka jing celebrate juni kelas lang do atari ko March mo but ya kani ngin le mata hakim new santayo number ba ni celebrate ya kata kan new san snem jang jing yo ajin lo te ha be de ba kani nga so de ru ban ong ba mi shim ka wei gala kalenti ba kani national pi kan di ni kum ko model village ha kani ka than Nama bangi sang hendiat benai ngin kerja kesan kosnem jinyo dia kan statehood ke jumnya try creative ya kata bania celebrate ru kata bania tentu ru ya paro ki kishnong lane ki ini kena kishnong kenya contribute mau ke jinjo jangan di kishnong bujang pi maybe kan ni kan dia wei na jinjo jangan kishnong bujang pi nama la piedan kata ka jing ya ba lang kan ni jing khu jing suba em kamdei kan himat umbala ong menlian nanore ba kani kam dika kam jang nama snam marbai moyo yes no thu bakla mila aje lang ba snam kila de mai ban ke ko e suruh sini kam de gum ta ban lang mereka de ka jinya su lang ladang lang apun ko e yang janga
Bangapay kamde bandra de kanyo janga badesya ka si parmacanan yang ka srokshno. Kani kadi ka ka bang gentry na. Kanti hawashno mo jomti. Kadi ka sabab hatang banya ay kude kashno, itinang kamshno, iparashno hibaro ba kinya penmi kini ki story jongki bakumno ka kashno ta kala ban yada mi jimpang ki bakher nama bakajing bakhe jongki. Te kani hi ka message ka bangadan हमने इधर रुई बा रिजियट डिटेक्शन इधर या रुई बा इवन ना कि artist mo hapo di Bukayo district joni ma irungin ilong komunitai idol jom dari SBM ila ban spread ya kata message lang bagi jing luai jom ilong bagi jing aktif ke joni inkren panggani ka jing kho jing suba the jing dan kamu is very important kata lada ni ini cleanliness next to godliness kajing kho jing suba tolong ka ba jan ublay mo lada ni kajing mo jing perkhat ni kalong baca bo la ne ka bakalan na ka mathut kum nong in unwan syong ublay hang tang mo te kata lada ka yang sam joni ka long baca bo baca in te ngim na ban modern ban wan hi ka ublay ban wan syong ni joni